Bolca geçip otamız. Ушулешик. Ay buna büttüm. Ay. Buna yemin kanatını yemin taşın. Ya kimse. Bak Beşiktaş dedi. Açık koy cebim giyiniyor koyayım. Apa, gelingizdir. Qanday Жақсы gelingizdir. Qanday? Gelingizdir. Apa, kandaysınlar? Gelgiler. Gütkən emas beləgən. Dövüzdüm. Tamaşa oldu. Ötіңіздер. Gelingіз, ötіңіз. Kanday, жарысы бар. Geliniz. Çeçin adı üstünde çeç var yücülüğü. Ey, gelgiler var. Kandaysınlar? Ben soğulunlar kanday yapar. Құдай şükür. Ey, şuğuldak. Ben 10 yıl burada güyüzgön göylöktü kaçan alıp veresin ya. Aferin apa. Balдар görünbeydi de kayakta. Каникулға шығышқан. Бүгін ертең менен айылға жөнөткөнбүз. Hey oğlum, biz bir yakka cünüz yok. Sizler bir yakka cünöttü görün. Barı bile sıypalap karışattı bu ayakta. İyi oğlum bayağı. Rahat Bey iştep жүрөбү? Ооба. Эмне болду? Келе. Телефону бар, берейин mi? Жоқ, азыр эмес. Шашылыш эмес mi? Ертең өзüm барам. Söz бар эле. Bizde birileri çakırıp koydu la. Sizler oturup durыңыздар, biz barıp kele kalалы. İyi apa. Mınaki çay kухняда. Bari dayar, judu, jaşnakay televizor görüp oturuyorlar ya. Neydi bargıla?
Саламатсың. Саламатсың. 3 күн мурда заявка бердим эле. Ваннада кранды качан оңдойсуң? Заявка көп байке, мен жалгыз үлгүрбөй атам. Качан келесиң? Эми азыр бул падеске кирип чыгайын, анан сиздикине кирем. Макул. Баса байке. Үйдө киши болобу? Болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр Бишкекте өткөн 1-чи эл аралык Арт Ордо театр фестивалынын жүрүшүнөн репортаж көрдүңүздөр. Ал эми азыр кулактандыруу. Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын билдирүүсүнө караганда, шаарыбызда сантехник деген жалган күбөлүк менен үйлөргө кирип тоноп кеткен адам пайда болду. Каршылык көрсөткөн үй ээлерине кол салган учурлары да бар. Сак болуңуздар. Кылмышкердин тышкы кебедеси төмөнкүчө болушу мүмкүн. Кимдигим ушул адамды көрсөңүздөр, төмөнкү телефондорго чалыңыздар. 65 66 36 65 56 54. Kim bul? Santехник. Kaysi santехник? Кайсы сантехник дегени кандай? Кадимкидей эле. Televizorda ko'rsatgan bandittин o'zi. Qo'rqma. Endi qanday to'y etgan asıl ko'rsatamiz buga. Qo'ysiz albayın. Hazır. Çok sizlerden başka dağ dolduran жерге барыш керек. Hazır aylanayın, açıkıştap koyatabız. Oy, so'ng qo'ysiz albayın. Men endi ушул жерден башка жумушум жок бек. Hazır. Bunday qo'y bergende bo'lmaydi. Ne alalım? Qarmash kerak. Qandib qarmaymiz. Yo'q, o'zimizning qo'limizdan keladi. Men sana buni aytib berayin. Bo'ldi. Hazır aylanayım, bunu açık işteyimi taptım. Gel abi. Жақсы жашайт экенсиңер. Прокладкаңар чирип кеткен турбайбы? Подкладкалар чирип кеткен турбайбы дейли? Подкладканы коя туруп чай ичип албайсыңбы? Иштим, убакыт жок. Жок, кой айланайын. Жүрү, чай ичип ал. Чай ичип ал менен жүрү. Бас болбойт тартып. Жүрү, чай ичип ал. Адегенде киргизишпейт анан чай ич деп кыйнашат. Чай ич деп көндүрүп, эми калган сен деп. Эми коркпой өлүмдүгүрүн. Кел айланайын, кел. Кел отур, чай ич. Кел отур. Korkudan ben. Bas. Ay şimdi korkudan. Yarı güveni kireç. Saat kaç oldu ya? Şimdi şaş odasında. Şaşodam. Ben sana yumurta kurup vereyim degem. Жумуртканы жөнүнө койсуз, бир чыны чай жетет мага. Aca otur hazır tez ele. Sen şirketten azat çok beğenay. Şirketi olup yaptırıyor. Hadi sen iyi duruyor. Hazır. Şimdi kalk neden? Yemisi götürüyorsun babacığım. Hazır.
Vaqt to'qalib ketdi. Yo'q. Öldürüp aldım okşayın. Banditleri ölmeyden tıkırıyla. Bas beni. Kayma bütünden. Gardırma çarpıştaydım bunu. Yürü tıkırıyla tosağın. Oğlum bak. Oğday saklısı kenarlara korkmayın. Yürü. Oğlum bak. Batucuğum. Götürmeyin. Ama biraz cevap vereyim. Kalma. Böyle. Kalma. Kalma. Bu emne kılgaның? Jöntur. Bandit. Men bandit emasmen, santexnikmin. Jöntöğümde udasты öğrenen var. Taş jöntöktü. Sen teknik bolup жүрбөсүн. Таста бересиң, көрөлү чыкты. Jönturçu. Emle televizyondan gördün ko? Sürüme Ben santexnikmin var. Ya otur çok. Geldiler mi? Banditler deser. Bana banditlerdi kolga çırp koyduk. Canım. Osalıydı, bekle gittiniz, salıydı, ağ vakta desin. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Ben kaydan bilmem ama tünelettiği sahtekini yıkadın. Bandit ekenlerdi. Öyle bandit dedim de. Sen bizi geçirip koy. Biz hata inemeyiz. Eştek emas. O içine kanap başım orup kaldı. Geçine. Aynen. Cenab-ı televizyondan korsatkan suret. Tümüne tağını senin özün bolçu da. Аны фоторобот дейт апа. Ал баарын окшош боло берет. Emneli oftoro. Ay çapa. En gören dili. Фоторобот. İşinin de dili gelmeydi. Televizyonda
Anadan bu banditlerden sak bolgula demedi. Ana biz bunu bandit eken dedik de. Banditler türmede. Ay kimsin? Bandit eken de. Başın organ. Ben hiç kazandan o. Benim kazandan. Şirket Kayta bulmam gacak söz oldu. Çay. Çalıkıp gönül daire bulup taşında. Hey. Erkin. Sen bu yerde bir gün oturasın. Bilesin al seni oturmayın. Oy men sana düşünmeyeyim. Oy şunda oturaveresin mi birden sıkılasın bu ya. Emne kılma Alek. Geç bolup kaldı. Men bütkünün barını özüm almadım bu. Oy Erkin. Geçemez. Sen mamda kılın. Sen. Ne? Okuç. Okugan da ne? Vay okusam. Vay sen bunu o jurnalistke kaçacağız. Yaş bolsa da kıyın kız eken. Kaçacağız. Vay sen anı kutkarlasın bilesin. Oturanı kança oldu. Vay şunu dolduruveresin mi? Vay sen andan emden getir. Kaçacağız hazır. Ne? Yaz. Hayır. Yaz da adam. Yaz. Senin de gitmeyin. Vay sen öz takdırını öyleysin de. Düşünmeyin mesela. Boluptur apa. Жақсы отырғыла. Кешінде көрüşөбүз. Egen. Oo. Hemen Aratbek'e telefon çalsana. Ha, hazır. Alo, Ratbek. Kim? Kaçan? Maqul. Rahmat. Ratbek жоқ екен. Kaçan geledi ekan? Bir aydan кейін. Tanalat günahı. Atayın da yerden al. Yemin ne kılarsın? Abi. Anda ögüzdü soyup koybay. Koynuk. Men sağa akçanды kayra bereyim. Şaşka çok koy. Akçan çok koy. Andan göre bekemrek katıp koy. Ratbek kelgende akırı gerek bolup da. Benim baldarım köp. Gelin mağa dep emele talap durup yok kılışat. Ayneme. Egen. Bu bizde Sarıay'ın balasına jetkirip koyç. Apa, men жұмысым бар да. Eştükü olmayısın. Atay жалғыз балам деп жердің tüyünen gelse. Работа не лез. Волк не бежит.
Стой! Высоксе! Сойди. Все, проходим. Прямо тут, сюда. Все, гражданка, сюда садимся, ничего не передаем. Қандайсың, балам? Балам, қандайсың? Оралып келбейле қойсаң болмақ. Емненің орасы бәрекетің олайын. Бәрекетің олайын. Сенден başka kimim var benim bu dünyada? Мен айтқан кишиге жолуктуңбу? Жолуккам. Биринчи барганда аябай жакшы кабыл алды. Анан ырак келиңиз деп кетирип жиберген. Экинчи жолу барсам, шашып атам. Сүйлөшкүсү да келген жок. Шашып атам деп кетип калды. Андан бери 2-3 ай өтүп кетти балам, баргым да келбей калды. Сен аны унутчу, андан пайдасы деле жок окшойт балам. Балам, Алена балам, үмүтүңдү үзбө. Нурчайдын иниси бар дейт, жакшы адвокат. Жакында ошого жолугабыз алтын. Ага акча керек да. Акча бар менде, кейбе балам. Уюңду саттыңбы? Тиги жок, бозуңдар өздөрүнүн өгүсүн союшту. Ооба, өгүзүнүн акчасын мага беришти анан. Сен андан кейбе балам, макулбу? Өлүп кеттиң улой. Өзүң кандайсың апа? Өзүмбү? Өзүм жакшы. Баса билесиңби, өгүн эмне болду? Нурчайды билесиң да? Тамаша көй. Өткөндө ооруп калып, анан тиги шаардагы жоробекти да чакырып, балдардын баарын чакырып, аябай катуу ооруп атам деп баарыбыз тең айылдын барып балдардын баары келгенден кийин Нурчайды билесиңби? Бирокта ой өлүмдү гана көрөйүн деп тура калса болот. Аны тамаша көйдө айланып кетейин. Ошо Нурчай апамдын кылыктары ушундай боло кетип алайын. Баарыбыз тең болобуз, катып күлүп атабыз, келип күлүп атабыз. Айланып кетейин. Каринадан кабар барбы? Бар, Айлана, бар. Баламды көрдүңбү, чоңоюп калыптырбы? Балаңбы? Балам менин колумда, олекетиң алай, менин колумда. Кантип? Кайненең келип, келинимди алып кетип, балаңды мага таштап кеткен. Алтыным апа, чыдай турчу. Мен чыккандан кийин баары жакшы болот.
Кейін госпиталдан шыққаннан кейін сұрасам, Иван Трофимович Беляев деген генерал екен. Bir дивизияның начальнигі. Анан экөөбүз шундай достоштук. Госпиталдан шыққандан кейін ал Кыргызстанга барамын деп уадасын берди. Мен адресимди бердим. Ал дагы мага адресин берген. Ой, bir жерге жазып катып койдум мен атаңдын оозу курайындыкы кайда койгонум эсимде жок. Болбосо кат жазып туруп өзүм эле таап алмакмын аны. Ал Иван Тимофеевич сөзсүз келет. Өзүнүн убадасы бар. Убада бергенден кийин келет да бир күн. Явушка. Кара. Баягы жомоңду кайра баштадыңбы? Ай, моунун тетиякта турганына 1 ай болду. Капырай биягына, тиягына билип койсоңбу? Я. Так, муну азыр биз жасайбыз. Айзада! Дүкөнгө чуркап барып 1 килограммы кат келген. Уктуңбу? Акча тиги, тумпучканын үстүндө. Ай, анча мыкты эмне кыласың я? Стой! Sen geliş baktın, sen geliş. İyi yatan, ay Nuray. Ay, tiginin arkasından tez çurkap jet, 100. mıktı odattım. Ay. Hey! Строиться! Askar, sen var Balkan'a alıp gel. Danil, sen varıp stol menen stuldan gel. Ha sen? Ya, sızgıçtan benim canımda. Hey, sen varıp bozum çoğatağındıkına ne? Bıltırak ketken biz nahtiştik, bersin de vatattı. Есть товарищ генерал. Hey, simetli güyüzük koy bula. Çoğadan ona ekemem. Azamatsın. İyi yatağını. Bak, ciddi abi. Ay, cepten emne gerek öyle? Отстань! Контент. Разговорчики! Çeneş gerek. Ölçmeyin mi? Математическая точность деген bu. Сызғыштан эмне керек бар? Анын да керек екен. Данил қайда? Матпаке шығып кетті. О, атаңдың оңын бұлайына. Жүрек. Келе. Tikene kirip kettim. Hayır. Töneğüçten kulaş töneğüç. Ya. Töneğüç değil mi? Töneğüç. Oh. Çoğata maçısı koydu. Koyup dur. Kino bitsin. Tez başımda otat. Yatağımdın atasını oğuz kurayın ay. Жада қалса кинонда жақсылап көрсетші қойды. Благороден, он жестокий, памятный. А знаете почему? Потому что ему не хватало моей любви. Менің кителімде. Кителім қайда? Бол қарағылы. Менің кителімде деймін. Кителім тапқыла. Шонта өзіңіз қай қойдыңызлы? Атаңды басына қойғым.
Қарағылар жақтан. Айзат тиги комнатадан қарап көрчү. Атаңның ауызы ұрайындар. Ал, тоғым жүрмüş 5 минут burada çeşken. Benim kitrimді таппай жүресіңер. Ай, дег өзің кетіліңді қайда қойдың біле я? Қанты? Ей! Ай! Ай! Ай, жоңға бұны таптым, өзім таптым. Келгіле. Ұяқта тұрбай ба. Азыр. Қана? Ай! Ойымнан қыраш мен башқа елетті бі. Мен көзім көрбей айтады, сені метші. Берчі мен қалайсың. Қана? Ай, берчі. Дағы бір жол әрекет қылып көрейін, а? Азыр. Мына. Çıktı. Hayran oğlum ay. Soğuk oldu öldürdün öyle. Tanrı. Hazır. Hey! Bu bizden ateşemez atandır oğuzun urayın. Özümüzden ateşlemesin de. İyi. Düğün oğlum yiyin. Sen! Akın. Hala bakalım. Bozum çoğata bulat bizdik mesken. Çoğatan bizdik mesken öldü. O çoğatandın tağatasını oğuzun urayın desen. Başka bir ömrüne cesasını tek olat bakın. Только мать может дать ребенку. Поэтому не вздумайте отдавать своего сына. Я знаю, вы обещали Богу. Но Бог лучше нас знает жизнь. Я уверена, Он понял, что вы сказали так, потому что... Қараңызшы олда. Енді сенеген атаңның оғызы бұрайында. Bir mıhtı tapmay şu. Айзат ақырачы. Енді сүйер мықты тапқыша мен үшін несі телефон тұра берем бе? Мына çoğata ben de. Емемнеміз. Бол қасыға келеттім. Қарағылайын, балқан тапыла. Балқаны қарағылар. Ay жеті жағында тұрасың ардам бір балқан таба алмайсыңар. Пайдалардан зияныңар көп. Mına çoğata balkı. Молодец. Қайсылығы өлчөп сызды мұны? Ылдыйрақ қарап көріңізші. Çoğata ben karı göreyim mi? O dere okşayım. Жоқ, аямен. Келесі аяқ келесі. Андан өйді. Қарасақ сөзі керек. Çirkin ömür, sanayt gündü tеңи бардай, чуркай берет чалыкпастан, чийип койгон чеги бардай. Çirkin ömür жомогумай, bir кайрылган коногумай, кызыгыңа тойбойм деген